mashudu a muneyi a fhira muneyiwa nga ngoho vha mufuna lushakani ndi mafunda asasini. Fulo ḽa u ṋekedza zwine muthu anga kona kha u thusa Alina Nengome a bvaho kha ḽa musina ḽi kha ḓi bvela phanḓa. Ri livhuwa vhoṱhe vho sumbedzaho vhuthu, vhoṱhe vho kwameaho nga nyimele ya Alina Nengome ane o ṱangana na thaidzo ya u sa vhona. Alina Nengome ndi mme a vhana vhavhili a dzulaho na khotsi yawe, ṅwana muthihi muhulwane ngeno uyu muṱuku a tshi khou dzula na mme muhulu wawe vhunga Alina Nengome a nga si kone u muṱhogomela kha tshiimo tshine a vha khatsho. Alina Nengome o no tshimbila madokotelani lwa tshivhalo zwi tshi kwama dzilafho ḽa maṱo awe, hune zwo guma a songo phuletshedza zwavhuḓi vhunga masheleni o swika he vhutoto. Ndavhelelo dzashu ndi dza uri Alina Nengome nga a dzudzanyelwe zwa magavhelo awe ngeno na zwa maṱo zwi tshimbile a ṱanzwiwe a dovhe hafhu a vhone. Thuso a ina ṱhukhu nga u ralo ri khou humbela Alina Nengome thuso iṅwe na iṅwe ine vhone vha nga kona, i nga vha thuso ya zwishumiswa zwa ḓuvha na ḓuvha, masheleni na zwiṅwevho. Kha vhane vha tama u thusa zwidodombedzwa ndi zwi tevhelaho, nga vha ri kwame TikTok Mami Boss Lady, Mami Boss Lady kana NEHTV. Nomboro dza luṱingo ndi dzi tevhelaho 072 366 8676 072 366 8676. Vha humbule thuso i khou ya kha Alina Nengome hu si kha vhurangaphanḓa ha fulo iḽi, ngabe mudzimu a tshi vula zwa vhutshilo ha muṋeyi, zwa vhanakela ṋamani na muyani, zwa tshimbila miṱani yavho, masimuni ha kaniwa zwivhuya fhedzi. Ri a livhuwa. Ndaa.